mbahaye ikaze mwese mwebwe mudukurikiye mu rugendo rwa nyarwo rw'umusitari. Shyuza bwari ubwami bwiza bwari butunze buri kimwe cyose, maze bigatuma abantu baturutse imihanda yose baza kubuhakwamo. Umwami wabwo Matembo yahaga buri mugaragu wese icyo akeneye, maze bigatuma bahora bamukeza. Igihe kimwe ariko ubwami bwa Shyuza bwaje guterwa n'ikintu kitabashije kumenyekana, maze kirya amatungo n'ibintu byose umwami yari atunze. Ubwami burasonza cyane. Abenshi muri ba bagaragu be batangiye kuzinga utwangushye niko komongana, maze bajya guhahira mu bundi bwami bwari buturanye n'ubwami bwa Shyuza. Umwami Matembo yarababaye cyane, ariko harimo abagaragu bamukundaga cyane, maze biyemeza kuzarambana nawe kugeza bapfuye. Abo bagaragu harimo uwitwaga Zirikana, Nzamurambaho, Mutiheba ndetse na Nzabupfira. Aba bose babanye na Matembo kuva ari batoya kugeza bapfuye, ndetse amakuru avuga yuko bafashije umwami Matembo guhiga icyo gitsindwa n'agasani cyari cyarayogoje ubwami bwe, maze bakakica. Ubwami bwa Shyuza bwongera gutemba amata n'ubuki, inka zirakamwa n'ibigega birongera birafuha. Iby'ubu bwami bwa Shyuza bisa n'ibyamwe mu makipe mu mikino y'umupira w'amaguru yizirikwaho na bamwe mu bakinnyi kuva mu buhinja bwabo kugeza imvi zibaye uruyenzi, ariyo makipe bazi mu buzima bwabo. Aba bakinnyi bapfira amakipe yabo, bakayatambira ibyishimo byabo, bakayashavuriramo. Ibikombe n'imidari n'ibihembo byaboneka cyangwa ntibiboneke, bakomeza kuba indahemuka, ntibaterana amakipe yabo, batitaye kuba ari ibihangange byifuzwa namwe mu makipe y'ibyamamare, ndetse akabaha n'ibyamirenge ku ntenyo. Uyu munsi mu rugendo rwa nyarwo rw'umusitari tugiye gusubiza ubusabe bwanyu, aho tugiye kubagezaho abakinnyi bagera kuri 7 babaye indahemuka bagapfira amakipe yabo, aho buri wese yakeneye ikipe imwe mu buzima bwe kuva ari uruhinja kugeza abaye umusaza. Ngewe uteze amatwi ni Hashman Harindimana, bahaye ikaze mwese muri aba bakinnyi bagera kuri 7 bapfiriye amakipe yabo mu mupira w'amaguru. Kanongere ngo ikaze wowe ukomeje kugenda untega amatwi. Mu nyemere duhere ku munyabigwi uri ku mwanya wa 7. Ese ubundi uwo yaba ari inde? Yakoze iki? Yabaye mu yihe kipe? Ku mwanya wa 7 turasanga umunyabigwi Carlos Puyol. Carlos Puyol yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'umunya-Espanye. Ubuzima bwe bwose bwo gukina umupira w'amaguru yabumaze akinira ikipe ya FC Barcelona ikomoka mu mujyi wa Catalonia ni mu gihugu cya Espanye. Iki ni icyiciro cya mbere mu gihugu cya Espanye, La Liga Santander. Uyu mugabo akaba yaramamaye cyane nka myugariro mwiza mu ikipe ya FC Barcelona, aho yayikiniye kuva mu 1999 aza gusozanya nayo mu mwaka wa 2014. Carlos Puyol mu gihe kingana n'imyaka 15 akina ikipe ya FC Barcelona yatwaranye nayo ibikombe n'udukombe bitari bikeya. Muri ibyo bikombe yatwaranye na FC Barcelona hari ibikombe 6 bya Champions La Liga Santander, hakaza ibikombe by'umwami bigera kuri 2 cyangwa se Copa del Rey, hakaza igikombe kiruta ibindi Super Copa de España ibikombe bigera kuri 6, ndetse aza no gutwarana nayo ibikombe bya UEFA Champions League bigera kuri 3. Ibi ngibi aza kubyongeraho ibikombe biruta ibindi bigera kuri 2 bya UEFA Super Cup, ndetse n'igikombe cy'isi cy'amaklebe. Atwara ibikombe bigera kuri 2 FIFA Club World Cup. Carlos Puyol yakiniye FC Barcelona imikino igera kuri 593, aza kuyitsindamo ibitego 19, maze akusanya byose hamwe ibikombe bigera kuri 21. Puyol iyi niyo kipe imwe rukumbi yambariye umwambaro. Ese ku mwanya wa 6 turahasanga nde? Francesco Totti. Francesco Totti yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'umutaliyani wakinaga mu kibuga hagati, wapfiriye ikipe imwe rukumbi ya AS Roma yiwabo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Francesco Totti yakiniye ikipe AS Roma kuva mu mwaka wa 1992 aza gusozanya nayo mu mwaka wa 2017. Francesco Totti mu buzima bwe nta yindi kipe azi uko umwambaro wayo usa. Totti mu myaka 25 yamaze akinira ikipe ya AS Roma
yayikiniye imikino igera kuri 786 maze aza gutsinda amakayabo k'ibitego, dore yuko uwitwa Francesco Totti yatsindiye ikipe ya AS Roma ibitego bigera kuri 307 byose muri iriya mikino igera kuri 786. Totti ariko nubwo yakoze ibi byose nta bikombe byinshi yigeze yegukana, kuko yatwaye ibikombe bigera kuri 5 byonyine, harimo igikombe kimwe cya shampiyona y'igihugu cy'Ubutaliyani Italie Serie A, atwara ibikombe 2 by'igihugu ndetse aza kubyongeraho ibikombe biruta ibindi mu gihugu cy'Ubutaliyani bigera kuri 2 Supercoppa Italiana. Ku mwanya wa 5 turahasanga nde? Gary Neville. Uyu ni uri ku mwanya wa 5. Gary Neville uyu nguyu yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'umwongereza wapfiriye ikipe ya Manchester United, iki ni icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League. Gary Neville ubuzima bwe bwose bwo gukina umupira w'amaguru yabumaze akinira ikipe ya Manchester United, anayibera kapiteni, akanakina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza The Three Lions. Gary Neville yakiniye ikipe ya Manchester United kuva mu mwaka w'1992 aza gusozanya nayo mu mwaka wa 2011. Gary Neville mu myaka 19 yose yakiniye ikipe ya Manchester United yayikiniye imikino 602 aza gutsinda ibitego 7 byonyine. Uyu munyabigwi muri iyi myaka 19 yose yegukanye ibikombe bigera kuri 17. Ibi ngibi hari ibikombe bya shampiyona English Premier League bigera ku 8, hakaza ibikombe 3 bya FA Cup ndetse hakaza ibikombe 2 bya English League Cup cyangwa se Carabao Cup. Aza gutwara kandi ibikombe 2 bya UEFA Champions League ndetse aza no gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub FIFA Club World Cup ndetse aza no gutwara igikombe mpuzamigabane Intercontinental Cup. Ese ku mwanya wa 4 turahasanga uwuhe munyabigwi wapfiriye ikipe ye? Ese ikipe yapfiriye ni iyihe? Paolo Maldini. Uyu nguyu ni uza ku mwanya wa 4. Paolo Maldini yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'umunyabrazil wafatwaga nk'imana mu mujyi w'Imilan kubera yuko ubuzima bwe bwose bw'umupira w'amaguru yabumaze ari mu ikipe ikiri icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani Italie Serie A ariyo Milan AC. Paolo Maldini yabaye umwe muri ba myugariro bahambaye cyane isi ya ruhago itazapfa kwibagirwa mu mateka yayo kubera yuko yafashe ikipe ya Milan AC gutwara ibikombe bitari bikeya. Paolo Maldini yakiniye ikipe ya Milan AC kuva mu mwaka w'1985 aza gusozanya nayo mu mwaka w'2009 ayikinira imikino igera kuri 902 yose maze aza gutsinda ibitego bigera kuri 33. Ibitego bitari bikeya, byumvikana yuko nubwo yugariraga izamu ariko yafashaga n'ikipe ya Milan AC gutwara ibikombe bitandukanye ndetse no gutsinda ibitego. Paolo Maldini mu myaka igera kuri 24 yamaze akinira ikipe ya Milan AC yayifashe kwegukana ibikombe bigera kuri 26 byose. Muri ibyo bikombe harimo ibikombe 7 bya shampiyona y'igihugu cy'Ubutaliyani Italie Serie A cyangwa se Scudetto. Ibi ngibi biriyongera igikombe kimwe cy'igihugu Coppa Italia, hakazamo ibikombe 5 bisumba ibindi hari mu gihugu cy'Ubutaliyani Super Coppa Italiana, hakazamo ibikombe 5 bya UEFA Champions League, hakazamo n'ibikombe 5 biruta ibindi by'Iburayi ari byo UEFA Super Cup ndetse hakazamo ibikombe mpuzamigabane bigera kuri 2 Intercontinental Cups ndetse hakiyongeraho n'igikombe cy'isi cy'amaklub kigera kuri 1 FIFA Club World Cup. Ku mwanya wa 3 se turahasanga uwuhe mukinnyi wapfiriye ikipe ye? Jamie Carragher. Jamie Carragher uyu nguyu yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'umwongereza waciye impaka mu kugarira ubwo yakiniraga ikipe ya Liverpool, iki ni icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza The Three Lions. Jamie Carragher yatangiye gukina ikipe ya Liverpool kuva mu mwaka w'1996 aza gusoza mu mwaka w'2013 maze amanika inkweto ze asezera kuri ruhago gutyo. Jamie Carragher nta yindi kipe mu buzima bwe yigeze akinira usibye ikipe ya Liverpool. Jamie Carragher mu myaka igera kuri 17 yamaze akinira ikipe ya Liverpool yashoboye kwikina imikino igera kuri 737 yose maze aza gutsinda ibitego 4 byonyine. Jamie Carragher iyi myaka yose yayimaze yirukanye nyuma y'igikombe cya shampiyona English Premier League, ariko
aza gusoza umwuga we wo gukina umupira w'amaguru atagikojejeho imitwe y'intoki. Icyakora muri urwo rugendo rwe rutari rutoya hari tumwe mu dukombe yabashije kugenda yisasira kubera yuko yashoboye gutwara byibura ibikombe bigera kuri 11 byose. Ibyo bikombe harimo ibikombe bibiri bya FA Cup, hakazamo igikombe kimwe cya UEFA Champions League, hakazamo igikombe kimwe cya UEFA Cup cyangwa se ariyo Champions League y'ubu ngubu, hakazamo igikombe kiruta ibindi cya UEFA Super Cup, bikaba ari ibikombe bibiri yatwaye, ndetse n'igikombe cya Community Shield cy'Ubwongereza aho yabashije kwegukana ibigera kuri bibiri byose. Ese ku mwanya wa kabiri turahasanga nde? Ryan Giggs. Uyu nguyu ni uje ku mwanya wa kabiri. Uyu yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'Ubwongereza wahoze akina ikipe ya Manchester United ikina icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza, akina mu kibuga hagati ndetse akanakinira ikipe y'Ubwongereza The Three Lions. Ubuzima bwe bwose yabutambiye ikipe ya Manchester United kubera yuko nta yindi kipe yigeze akinira kugeza ubwo ashoje akazi ke ko gukina umupira w'amaguru. Ryan Giggs yatangiye gukina ikipe ya Manchester United mu mwaka w'1990, maze mu mwaka w'2014 avuga yuko asoje burundu gukina umupira w'amaguru. Ryan Giggs mu myaka 24 yamaze akinira ikipe ya Manchester United yayikiniye imikino igera kuri 963 yose, maze aza kuyitsindira akayabo k'ibitego bitari bike, dore yuko muri ino mikino 963 Ryan Giggs yabashije gutsindira ikipe ya Manchester United ibitego bigera ku 168 byose. Ryan Giggs muri iyi myaka 24 yafashije ikipe ya Manchester United gutwara umurundo w'ibikombe kubera yuko Manchester United kumwe na Ryan Giggs babashije gutwara ibikombe 24 byose. Muri ibyo bikombe harimo ibikombe 13 byose bya shampiyona English Premier League, hakaza ibikombe 4 bya FA Cup, hakaza ibikombe bigera kuri 3 bya English League Cup cyangwa se Carabao Cup, hakiyongera ibikombe 2 bya UEFA Champions League n'igikombe kimwe cy'isi cy'amaklabu FIFA Club World Cup, ndetse hakiyongera igikombe kimwe mpuzamigabane Intercontinental Cup. Ese ku mwanya wa mbere mu bakinnyi babashije gupfira amakipe yabo turahasanga uwuhe munyabigwi cyangwa se ikihe cyamamare? Ku mwanya wa mbere turahasanga kizigenza kiziyobora, cya kindi cyaciye incundura cyagaragaje ubushobozi bwacyo mu kibuga hagati, Paul Scholes. Uyu niwe dusanga ku mwanya wa mbere mu bakinnyi babashije gupfira amakipe yabo. Uyu nguyu yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'Umwongereza wabicaga bigacika mu ikipe ya Manchester United ikina icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League, akanakina n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza The Three Lions. Paul Scholes ubuzima bwe bwose yabumaze akinira ikipe ya Manchester United gusa kugeza avuye mu by'umwuga wo gukina umupira w'amaguru. Paul Scholes yakiniye ikipe ya Manchester United kuva mu mwaka w'1993 aza gusoza mu mwaka w'2013. Paul Scholes mu rugendo rwe rw'imyaka 20 yose mu ikipe ya Manchester United yashoboye kwikinira imikino igera kuri 718 yose, maze atsindamo akayabo k'ibitego byageraga ku 155. Paul Scholes yafashije ikipe ya Manchester United kwegukana ibikombe bigera kuri 20 byose. Muri ibyo bikombe harimo ibikombe bya shampiyona English Premier League bigera kuri 11, hakazamo ibikombe 3 bya FA Cup, hakazamo n'ibikombe bya English League Cup cyangwa se Carabao Cup bigera kuri 2, hakazamo ibikombe bya UEFA Champions League 2, ndetse hakaza n'igikombe cy'isi kimwe cy'amaklub FIFA Club World Cup, ndetse hakiyongeraho n'igikombe mpuzamigabane kigera kuri 1 Intercontinental Cup. Ngayo nguko ngaba abakinnyi bagera kuri 7 bapfiriye amakipe yabo, maze bayaha ubuzima bwabo bwose, maze bayubakiramo amateka n'ibigwi bitazigera bisibangana mu isi y'umupira w'amaguru. Mwari mwadusabye muri benshi, jewe waruteze amatwi, nari Hashman Harindimana, ineza y'Imana ibaganzeho mwese.